laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد خير الورى وعلى آله وصحبه أهل التقى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. وبعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. واعلموا أيها الإخوة أننا نواجه المشقات ونكابد الصعاب في فعل الخيرات وعمل الصالحات وترك المنهيات واجتناب المحظورات. لا شك أن هذا مهم، ولكن الأهم من ذلك الحفاظ عليها وعدم الوقوع فيما يحبطها ويفسدها. لذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما يحسن عمله فيقوم به، ويعرف ما يفسده فيتقيه. ومن هنا نذكر بعض مبتلات الأعمال حتى لا نقع فيها. أيتي الله on daluɗo ko deftere makko teddunde haray gongi min wahyini ema annabijo muhammad kañum e ɓen attibam annabaɓe e nelaɓe wonde si a sirkino golle maɗen bona en. ɗum noon haray ala totono jeyaɓe e hayruɓe ɓen ko ɗuni perduɓe ɓen. iɗen toro kanko allah yo ɓeydu jammi kisi e hoore o annabajo suɓaɗo e o nelaɗo suɓaɗo ko woni annabijo men muhammad ɓurɗo moƴƴude e tagore. yo allah ɓeydu jammi kisi e hoore ɓen gure makko nden e wondiɓe makko ɓen yimɓe kulol allah. yo allah ɓeydu jammi kisi e ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñalande joddi kuuɗe. si nawi ɗum feƴƴi ko enen yo musidɓe ko islam, haray mi wasiike on, mi wasiike hoore an kulugol allah. sabu noon mo huli allah, allah dandaymo; mo hoolori allah, allah yonaymo. anden enen yo musidɓe julɓe wonde iɗen hawra e sattendeji ɗuuɗuɗi fi waɗugol piiji moƴƴi e golleji moƴƴi, ko noon kadi hawrandirte e sattendeji fi accugol piiji haɗaɗi e woɗɗitagol piiji toŋaaɗi. haray noon sikki alaa ɗum ɗo no hitti heɓugol tampere fi waɗugol ko allah yamiri, fi ko allah yiɗi, ɗum ko moƴƴuɗum no. heɓugol tampere e woɗɗitagol ko allah haɗi ko hunde moƴƴere, kono ko ɓuri ɗum ɗon hittude e moƴƴugol ko aynugol konko golli ɗon. sabu na gollugol ngol woni ɗuma o, ko aynugol ko golli konko ɗum ɓuri hittude e gollugol. remugol no hitti, kono duulagol ko remi kon, howa ko remi ɗon, ayna colli raɗo kala ko bonnata remuru mum ɗum, ko ɗum ɓuri hittude ndi remugol ngol. sa remi to acciti ɗon haray nafaala e ɗum. haray ko ɗum waɗi toɓɓere men nde yewteten fi mum nden ko toɓɓere yowodirnde e piiji bonnayɗi golleji moƴƴiɗi. no ɓuri e heewde yimɓe ɓen ko landoto ko honto baraji heɓoto, ɓe landotako ko honɗum bonnata baraji si heɓi. haray ko ɗum waɗi toɓɓere men nden ko ɗon yowti, ɓe andi yimɓe ɓen no wakkili, sadakaji ɗuɗuɗi waɗi, juulugol ɗuɗugol waɗi, wallidirgol no ko allah yiɗi yarli waɗi. kono na ɗum ɗon tun, ko marugol konko yangiɗa fi mum ɗon ko ɗum ɓuri hittude. haray ko ɗum waɗi toɓɓere men nden ko ɗen woni e yiilagol. haray noon ɓe inni no hanani julɗo on nde o andata ko moƴƴinta golle makko ɗen o darano ɗum, e nde o andata ko bonnata golle makko ɗen o woɗɗito ɗum. ko sabu ɗum hiɗen janto yoga e piiji ko tawata ɗi bonnanayi neɗɗo on golle makko ɗen. awwaluha arriddatu wa shirk, fa inna al insana ida irtadda faqad habitat jamiu amali. qala taala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amaluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun. wa qala taala an rusuli alayhim assalam walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. haray no tawa e ko ɓuri mawnude ko bonnata golleji bani adama on, murtugol yalta ko diina, ma ɗum kafidugol allah e goɗɗum ko dewal mum. haray si neɗɗo on murti ma o shirkani allah, haray golle makko ɗen boni. allah noon no holli en ɗum ko deftere makko, o inni gooto kala e mon murtuɗo o yiltiti e diina makko ko a accitike, o maayi hara ko o keefeero, o tuubaali, o rutti fahin ko islam,
ɓen ɗon haray golle maɓɓe ɗen boni ko aduna ɗo ɗe boni ko laahira haray ɓen ko ɓen woni yimɓe yiite ko ɓe luttayɓe ko yiite to Allah holli en kadi ko yewtata fii nelaaɓe ɓen taw naa fii yimɓe ni to o inni ɓe nelaaɓe ɓe o suɓi o neli o inni si ɓe sirkuno golle maɓɓe ɗen bonayno golle ko ɓe yangi kon fof bonay ko nelaaɓe ɓe wona yewteede ɗum ara ittiye sikke min e ma tawi en waɗi sirku ɓen anndi noon on sirku ɗum ɗon no heewi ko yimɓe ɓen woni e yannde mum a yi'e goɗɗo ɗo mo jogii ko ɗaɓɓetee ko maa mo ɗaɓɓude mo wakkili ittugol kala sadakaaji ɗi Allah harmini fi yo heɓu jawdi mo wakkili yawgol ɗo o yoɓa paasi yaaɗo haa maali haa burkina yiidugol to e karamo ko fii yo ɓe waɗan mo lekki arsike si a waɗude siga ɗi piiji ɗa ittude sadakaaji ɗum fof ko sama kala ko haɓa an mansura en alaa woɗo yewtugol yimɓe yahoɓe ndaarugol laawol e yimɓe yahoɓe ndaarugol si jombere maɓɓe no moƴƴi jombugol kaarijo no moƴƴani ɓe woɓɓe ko hay yaro ndiyam ɓe yaha e ndaaro ɓe lanndo karama ko sino moƴƴi si ɓe yara ndiyam ɗa siga ɓeeɗo ko ɓe gollata ko sama kala ɓe woni fof ko yahojun haɓa an mansura ko Allah holli si tawi nelaaɓe ɓen sirkuno golle maɓɓe ɗen bona en haray to waɗi no haani rentagol e sirkugol haray noon ko wiyetee murtugol ko diina yimɓe ɓen si ɗe wolde fii murtugol ko diina woɓɓe nayi ɗum haa naa wolaneede jama on ɗo par ce que ene mara murtuɗo murtugol no mari façon ji tati murtugol hara on tino fiɓi ko ɓernde hara wowlaade murtugol tawa ko konngol o wowli yaltinamo ko diina murtugol tawa ko golle o waɗi tawa ɗen golle yaltinaymo ko diina ɗum fof no woodi ko ɗum waɗi on tino duwa anndugol siga ɗum no tawa e ɗum fiɓugol wonde Allah no mari ɓiɗɗo ma fiɓugol wonde diinaaji ɗin foppu gootum hara mo hooli ɗum 100% christianisme kañum e islam o fof ko gootum hooliɗo wonde Allah ko tato ma Allah no mari ɓiɗɗo an julɗo tawi ɗa fiɓiɗa hooli ɗum 100% wonde islam on e ɗum ɗon no fota ɗum hara yaltiniima ko diina ma ma hoolagol annabi isa ko ɓiɗɗo Allah siga ɗin hayso ko innude muhammadu rasulullah arde juulaaga ɗum yaltinte ko diina fiɓugol siga ɗin ko bonnay ɗum diina goɗɗo hara mo jooɗi ɗon mo enna ko o julɗo amma ko konnguɗi wowlugol wono inna kañum ko annabaajo par exemple si goɗɗo wowlii ɗum kañum no goɗɗum no jippinaa e makko ɓaawo nelaaɗo addeede kayɗen anndi ɗum no woodi innooɓe kamɓe no addanaaɓe sariya keso no Allah rewirtee ɓe ƴetta ɗum ɓe jonna yimɓe ɓen ɗin posonji ɓe saaka hakkunde yimɓe ɓen mo waɗii ɗum ara e murtii ma hoolagol wonde nelaaɗo arii ɓaawo allahu subhanahu wa ta'ala par ce que eɗen mari jooni feddeeji o ko ɓe nata ahmadiya ɗum no woodi gadiyaniya ɗum no woodi wano sarno no ɓe saaki to ɓe darni juulirɓe si goɗɗo julɗo hooliɗo muhammad ko nelaaɗo Allah o yahi o hoolike wonde goɗɗo ko kadi nelitaama ɓaawo nelaaɗo Allah hoolagol siga ɗum wowla kadi ɗum siga ɗin konnguɗi o inna on ko nelaaɗo no udditaa hunnduko ma wowlaa ɗum ɗum yaltinayi on tii ko diina ko noon kadi yennugol diina Allah kan sabitaka yaltinayi ko diina yennugol nelaaɗo gooto hay ko gooto e nelaaɓe ɗum yaltinayi on tii ko diina ko mise tu wonɗen waɗugol amma golle ɗen haranaa konngol wonaa fiɗaa ɗum ko ɓernde wono sujjangol goɗɗum ngo ko wonaa allahu subhanahu wa ta'ala siga ɗum ɗon fof ko golle yaltinayɗe on tii ko diina ma hirsangol goɗɗum yaaɗa ena yaw hirsanaaɗa goɗɗum ɗum ko hirsangol tum naa ɗuma non hirsanaa goɗɗum ko wonaa allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon fof ko piiji tawa ɗi yaltinii on tii ko diina allahu subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e piiji yaltinayɗi ɗin goɗɗo bonnamo golle ɗe par ce que ko diina ma kam boni wara golle ɗe fof ko golluɗa ɓaawo ɗo wo boni Allah dandu en ɗimmum ɗum arriya qala ta'ala ya ayyuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون harayno ko hikki ɗon ko yiingo ko gollugol fiiyo dewal hara ko waɗirɗaa ɗum ko fiiyo yimɓe ɓe yi'u mante so a waɗii ɗum ko ɗum wiyetee yiingo ɗen golle ɗe golluɗaa ɗon haray ɗe boni haray ko ɗum waɗi Allah noddi gomɗinɓe ɓen anni he ɗo waɗde sadaka ɗum no tawaa e piiji moƴƴuɗi
kono wata on bonnir gol sadakaji mon ɗi wowlitugol ma ɗum lorrugol on mo waɗanɗa. Allah no in wata on bonnir gol ɗen sadakaji mon wono on golluɗo golliri yiingo fii hara o gomɗina Allah naa fii Allah o waɗiri wonaa fii o hetto ɗum ñande darngal wano golle on ɗon ɗen boniri noon o golliri yiingo wata on bonnir sadakaji mon ɗi wona gollirɗo yiingo golle mum ɗen boniri. O inni on noon gollirɗo yiingo seede o mara hay fuy ko Allah waɗani en misal fii on tii faamu moƴƴa wonde o mara hay fuy ko Allah. O inni ɗum ino wawi wano fetere mo golliri yiingo wawi wano fetere nde ɓowri yor jokka mbullaari ma mbullaari ƴette waɗe ko hoore fetere ndiyam waabini saaƴa wano jamma o fof ɗan saaƴa hara ɗa waɗno mbullaari e fetere ɗa mari ko ɗon marɗa an golle maɗen koye fetere ɗe mara ndiyam saaƴa jemma o fof weeta bimbi yaha si a tawi ɗum no lutti ɗon andu iɗa mari golle ko yoɓoytiɗa ko allahu subhanahu wa taala ko ɗulle Allah inni fatarakahu solda ndiyam ɗan acca fetere nden hinde laaɓi poyi hayde ɓowri hay fus ala e hoore mayre ko ni on timariri hara mo golli ko adna imo fenditimo mari kono fof o yiingo yo Allah wallu en piiji busno toon ko waɗeten si en tummodiri a yiya hiɗen jooɗi ɗo holliteteɗe on himo takko ma on tuma ɓe ndaaroya goɗɗo wonɗo seratoɓe enna bappa kaari enna naamu on tuma ɓe fuɗɗo noon hiwragol koko enveloppe mo ɓe addi on bappa kaari hara de e Allah newnanno en ko ɓuri kon ɗin sadakaji ko wondire ko ɓuri kon ko business wonde waɗugol waɗanan mi waɗane ɗum ɗon ko ɓurum ɓuri tanɗinede ko ɓuri e huwondire men ɗen ko jombere men ko dennaboji men piiji ɗi waɗeten toon ɓurɗi ɗuuɗude ɗin hino fandi wona ɗum waɗede fi Allah seede on ko homboye men andi moodi kaari mara coggu dammol mo heɓana boobo yahi ko makko jemma hara fewn ɗon niɓɓe timodi kaari naala gaaɗe na ari e yiidu jonnamo ɗon enveloppe haray ko hakkunde men en tuunuɗo woni ko njelo waɗata ɗum ko njelo tawi si ɓe waɗay ɗum ko ɗaarugol ɓe tummodira inna bappa kaari haray tigi tigi on mi tawi ɓay ono tampi mi waɗanimo ɗum ɗo fiyo ɓe anndu ko ɓuri kon ko noon hara ko fiinde ko wirtugol no siga ɗin piiji ko ɓuri kon harayɗa waɗude kono he wattane illa kara an goɗɗum yaltirta ɓaawo to o in noon Allah fewnata ɓe yimɓe yedduɓe allahu subhanahu wa taala. Allah holli en woɓɓe no juulude ɓe yango hoore ko ɓe juuli kon fusara ɓe mara o inni fa waylun lil musallin bone woodani ɓen juulooɓe woɓɓe mawɓe men ɓe inna ɓen juulinkintoɓe par ce que ɓe alaa juulude ɓen tawɓe ɓe wattana yilla e julde maɓɓe nden ɓe welsindi fii julde maɓɓe nden ɓe annda ko honno juulirte ko argol tun daro haa mettita ɗum ugginoo ɓanto si boni annda no wattira siga ɓen o inni ɓen ɗon ko yiinaare hara ɓe juulira fi yiinagol ɓen ɗon ɓe mara fusko Allah ko bone ɓe mari ɗum ɗo anndi kon ko ɓe goni ɗon fof ko bonɗum hara yiingo no tawa e ko bonnata golle bani adama. wa salisuha almannu wal adha falinfaqu fi sabilillahi min sana'i alma'ruf التي تقرب الأبد إلى ربه وتقي مصارع السوء هذا ما لم يتبعه المنفق بالمن والأذى. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الذين يمنون ويؤذون بعد الإنفاق فأعمالهم باطلة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. haray aywal aranangal ko dallinorɗen ko gootal kono aranangal ko fii yiingo ɗimmun ɗum ɗo ko fii lorrugol wowlita ko waɗani goɗɗo kon lorriramo ɗum wowlanamo konnguɗi mettuɗi ma si okkorimo hara nulaymo haa janga mo so waɗali kammanamo huwondira tawayala kadi haaju nañande wotere ɗum fof na fi Allah wona waɗireede o inni ɗum ɗon kadi no tawa ko bonnata golle en anndi noon yimɓe ɓe no wakkili okkolgol fi Allah waɗa sadakaji kono buy noon hara ɓe mara e ɗi sadakaji hay hunde fiyon ɗum ko fii yiingo ma ɗum fii nafooreji goo woɓɓe goo woni waɗirde ɗin sadakaji ko ɗum ɓe inni waɗugol sadaka fi Allah hino tawa e moƴƴereji tawɗi jeeyaɗo on no ɓattora Allahu subhanahu wa taala ɗum hino danda mayde bonde kono noon ko so tawi on ti jokkintinaali wowlitugol e lorrugol mo opponi on
Allah manti ɓen okkoɓe hara ɓe wowlitata o inni alladina ɓen yunfiquna amwalahum ɓe no dépense jawle maɓɓe ɗen fi sabilillah hara ɓe jokkintinaali konko ɓe okkitiri wowlitugol ma lorrugol on mo ɓe waɗani ɓen ɗon no woodani ɓe joddi maɓɓe nin ko Allah lahum ajruhum inda rabbihim ɓe mari joddi maɓɓe ɗin Allah inni ko makko kanko Allah ko jooni maɓɓe ɓeɗo kulol alaa e dow maɓɓe wonaa kamɓe woni ko sunoto waɗɓe fi Allah ɓe amma no wowlitayɓe ɓen ma lorrayɓe ɓen Allah yewtike en wonde ko bonɗum golle maɓɓe ɗen wono aywal ngal holliri en ɓaawɗaa ni koye hoore fetere ɓe woni e marugol condi maɓɓe nde ndiyan saaji ɗon fof yahi aray koye watta yilla e golleji men wa qala sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu llahu min thalathatun la yaqbalu llahu minhum sarfan wala adla aafun wa mannan wa mukazzibun bilqadar rawahu lbukhari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yimɓe tato ɓeɗo Allah jaɓantaaɓe woɓɓe inni naafila wona kadi sakko farilla Allah jaɓantaaɓe naafila sakko ɓe jaɓanaɓe farilla maɗum o jaɓantaaɓe farilla sakko o jaɓanaɓe naafila woɓɓe inni o jaɓantaaɓe tuububuye sakko o jaɓanaɓe honno sottaari o ittugol goɗɗum sotto janngo ko ɗumen sarfan wala adla arano on ko aakon ko on jagganɗo mawɓe mum ara humpaka e maɓɓe yimɓe no woodi a nanayi ɓe yetoma gila mi wayri horugol kamin heɓi 15 ans yumma ma no wuuri ɓen ma no wuuri ɓen no fuuta 15 ans angiɗa jooɗi ko nakiri ɗo hiɗa mari feere hiɗa waawi sokugol butiki ma on si a faala yaha lewru maɗa waawi aɗa mari ɓe accira ɗum yaha lewru wonda e mawɓe ma ɓen yannganoɗa ɓe wallahi piiji no woodi so a ƴettani mawɓe ma ɓe golloɓe wulure ɓe gollata ɓe golla ber ko an gollanta mawɓe ma ɓen par ce que woɓɓe gollira fi ɓe faala mbuuɗi ɗi jonnuɗa ɗi hara welataɓe hara ɗoftaare ala teddungal ala kono siko an yahi ko yimɓe dépensonaɗa yimɓe million so a yahi an a golloyi ko beru 1000 francs hara ko an golli ɗe ɗum waaloto e mawɓe ma ɓen ɓuri ko ɓeeɗa wari haray ɗum ɗo ko wattangol yilla ko yimɓe jelo mawɓe mum noddata innalan faalama doya arɗo duuɓi ɗiɗi tati nayi joyi ara mo jooɗi ɗo yaha siɗa ɗin probléme ji en ala juutingol na birrul walidayni wonde yoto ko ɓe inni no tawa ɓe Allah jaɓanta farilla ma naafila ma o jaɓantaɓe tuubuɓe sakko o jaɓanaɓe sottaari aakun jagganɗo mawɓe mum kañum mannaani wowlitoowo si waɗi moƴƴere wa mukazzibum bilqadari e felnuɗo kodduriye ɓeɗo tato Allah jaɓantaaɓe si Allah noon jaɓaali haray golle ɗe moƴƴi haray moƴƴaali haray koye watta yilla e mum buyno gollude hara golle maɓɓe ɗe alaa ka jaɓeede ko renagol dey fii mawɓe men ɓen par ce que enen toɓɓere ɗo ino yowondiri e mum woɓɓe no woodi ɗo so a yahi ko maɓɓe machallahu ñaameteeji ɗin hara mawɓe maɓɓe ɓen meeɗa siga ɗum uurugol ɓe hay so a naɓaniiɓe ɓe waawata moƴƴingol siga ɗum saladiiji goono to ma façon sa'etee koye goono toon no uura ko saare ɗo mawɓe kutaara ɓe annda ɗo ɗum moƴƴinirte an a yahata toon moƴƴinanaaɓe ɗum a yahata toon ma immina ɓengure ma nde woɓɓe ɓengure ma ɓe yaɓe gollana ɓe siga koye ñaameteeho an ja jooɗi a sikkude aɓewtino kipi ɓe kipugol mawɓe ma ɓe no tawa e ɗum yawgol ɓe yi'e so a waɗani ɓe milliards ɓe yi'aalima goɗɗum haray no manki ga haray no mankani ɓe ko ɓe yi'ete kon kon ko ɓe ndaarete ɗon ɓe meme ɓe mawle ɗum ko battinta kon hay fus alaa ko hewtanta ɓe ɗon nayaɓum ɗum tarku salati l asr accitugol julde alansara nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man taraka salata al asr faqad habita amalu rawahu lbukhari wa fi riwaya wa man fatathu salatu l asri fakaannama wutira ahlahu wa mala ɓe maaki kala on jooɗi o acciti julde alansara o juulaali haa leere mayre yalti haray golle makko boni haray golle makko boni hadis ɗin mo wii kala on jooɗiɗo haa alansara laawimo haray no wayi wasi o perdi ɓengure makko nde e jawle makko ɗe ɗum ko sama kala noon miijiti se a weeti bimbi a wi kama ari uddito boutique ma on tawa walaa ɗo haray fus alaa ɗo haranaama goɗɗo maramma hiɗa anndi pellet ɗum yahi a yiitata ɗum ɗo ila yawmil qiyama ko sama kala noon
sa wi ko golle ma yaha ko suudu tawa ɓengu ma e ɓiɓɓe ma ɓen fof maayi huno waali maayi on sok ko sama kala noon wono salatul asr on mo yeebuɗa ko njelo jooɗi ɗo salo juulugol alansara a waktu yal nden gollude koy ko wattane yila wendi fakad habita amal o ha ɗum ɗe golle makko ɗo boni karama koɓɓe no mari yewtere e mum taw sabu on ene kon ɗum acciri alansara o woɓɓe inni ko tewiɗo acci alansara ha waktu o yalti woɓɓe no inni ko innuɗo wano alansara kanko waɗɗaki mo para golle makko boni ɗo ɗum ɗo ko telen makko sabu ko golle honɗe boni ko golle makko ɗen fof boni kaa ko golle hon ɗum ɗon kadi karama ko woɓɓe no luutondiri e mum woɓɓe no inni haray golle makko haɗude mo juulugol on alansara ɗon on leere ɗon ɗen ɗon Allah bonni fi majji Allah itti barki e majji woɓɓe no inni haray nden julde alansara ɗon fi mayre on o mara baraji mayre hay to juuli Allah jaɓantamo nden alansara kono noon si tawi sabu on ko yawitare salo inna ɗum kañum ko sanga faala o juulata yawi to ko haray ɓe inni e golle makko ɗen fof boni golle makko ɗen fof boni na'udhu billahi min dhalik haray jawabun ɗum التألي على الله سبحانه أي الحلف بالله على الله بأنه لا يغفر لفلان روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وأن الله قال من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت لفلان وأحبطت أملك رواه مسلم نوتون wondirgol inna Allah yafotako kaari wallahi non Allah yafotako ɗum ɗon ko nambara molanaɗo mole ko bonnay ɗum golle woni e filla en nera sallallahu alaihi wasallam maaki wonde gorko goo o wondiri wonde Allah haforanta kaari o tuma Allah kañum kadi holli dow ko kammu makko dow ton ene ko hombo woni argol ɗo mawnintino wondira wonde mi yafotako kaari awa mi yaafike kaari mi bonni golle maɗen a wondirɗo هذا الحديث رواه مسلم وي حديث سلو اي سيغا بيجي ko naateten e mum ko njela wona indugol on Allah yafutako de mari ɗum kay mara de wowde ɗum no tawa ko bonnata golle bani adam Allah mo yurmene makko nden no yaaji si o yaatike goɗɗo si goɗɗo mo ƴetti hebbini leydi ndin tew haa memoyi ko kammo boneji ko Allah andi simo faala o yaafomo bi gayri hisab o tuu o ara o landitaaki gooto kadi alaa to landitotoɗo Allah fi on ɗum ko kanko jeeyi ko probléme fof ko joganilaamo kon simo jogaɗima ko hakkunde mon ton ɗum ɗo o jonnitete kono probléme Allah on wonde Allah yaafota komo ɗum ɗon na an wonani aray koye watta yilla aray no tawa e piiji bonnayɗi golleji yimɓe ɓen wondirgol sigaɗi piiji aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi waliyi salihin wala udwana illa ala alzalimin والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا إخواني في الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلانية أرى يتي الله جد مكتوب بين أرى يجد تقول على سنا إذوتون بين إن تريك الله يؤلى بيد جمع كسي هوري النبي جمعهم wondi ɓe makko ɓen e yuruɓe ɓaawo makko ɓen haa nyalaande joggi kuuɗe haray musidɓe julɓe kuuɗen Allah annden Allah no reeni en kene e gunndo haray en continue haa jooni toɓɓe ɗen lannaali en yahay e jeegaɓere nden ɓenni ko lundagol nelaaɗo dartoo nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam qawlan wa amala kongol e ko kuugal Allah daali ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu a'malakum ɗofte Allah ɗoftoɗen nelaaɗo wota on bonnu golleji mon ɗin sabu angal ɗoftagol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam si nelaaɗo addii goɗɗum o inni ko ɗum ɗo waɗete an a tappi ɓernde ma nde a inni ɗum naa ɗum ɗo waɗete koko faalaɗa kon a lundike nelaaɗo allahu subhanahu wa sallllahu alayhi wa sallam ɗum no heewi ka heewa ko tawata ɓe inna ko ɗum nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam woni ko yamiri ɓe inna kono naa ɗum ceerno kaari yamiri aray ko ceerno kaari yamiri kon ko ɗum waɗete naa ko nelaaɗo on maaki ko
ndo ko dartagol ko lundagol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hay towndugol hito mum ngol mawɗo e hoore nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no tawaa ko bonnata golle na noon fere daragol sériya mo nelaaɗo on waɗi on ara inna on ɗon naa kanko haani waɗeede ko ɗum ɗaa ɗum noon ko bonnay ɗum golle bani aɗa ko ɗum ay aayewal ngal o inni wala tubtilu amalak o taw bonnu golleji mon sa fe sa ɗoftaaki nelaaɗo hara golle maɗen sa golli ko golle bonɗe naa ko Allah faala kon ko bonɗum ko ɗum waɗi anndugol gollugol ko ɗuuɗi o naa ɗum woni ɗum o ko gollugol ko duwa waɗeede kon hara ko sariya on lanndi kon ko ɗum waɗi ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kala ko ɓe inni ahsanu amalan ko tawde ko golle yaadude ko Allah faala e ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindini ko ɗum woni amala ahsanu amala si golle maɗen ɗuuɗi ɗe labaama tawi ɗe yaada e ɗum ɗon aray ɗe alaa to Allah umpaka e ɗum ko ɗon kadi noon ko inni liyabluwakum ko piyo jarri bo si al nelaaɗo maaki ko hombo darto inna way ko ɗum nelaaɗo wi waɗe hara min ko ɗum mi waɗata wonaa komi tawi kon nani ko noon men tawdi sa waɗiri noon ara lundike nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sina hara ko tawɗaa kon ko ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jogi noon ɓe inni jeɗɗa ɗum al ibtida'u fi ddin qala sallllahu alayhi wa sallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad rawahu lbukhari wa muslim ko ɗum woni sincugol hunde nde alaano ko diina ara ukka ko diina inna ɗum kadi ko dewal sa golli ɗum ko bonnay ɗum golle maɗen golle ɗen jaɓataake a yangoto noon waɗa haa waɗa hara ko kene woɓɓe dallinora aayeje pipiiji ɗi ɓe waɗata hara ko sincaaɗi nane laaɗo waɗi nane laaɗo yamiri ɓe moƴƴina haa gayna ɓe jannga aayeje ɓe yowindira mum piyo piyo sa janngi ɗum ɗo haa hontode a inni koko alqur'ana ittuɗa tawi nane laaɗo tindinno ma konko waɗɗa ɗon hara ɗen golle ɗon fa huwa radde ko rutteteeɗe e ma si ɓe ruttiiɗe e ma ko an anndi ko ombo yoɓoyte na ɗo allahu subhanahu wa taala woni ko yoɓete ɗen golle ɗo haray ko ɗum waɗi gollu ko gollata kon haysi ɗuuɗa geru tawa annda ko noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam golliri konko ɗuuɗa ɗon aray ɗum ko buy ko Allah tawi ɓe yoɓoyino kono sa golli ko ɗuuɗi tawi ɗum ɗon na noon nelaaɗo golliri aray an on amara nafoore ko golluɗa kon ko yangi marɗa ɓeni jeetata ɗum ɗum alfarahu wassururu bi qatli lmumin قال عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا فاغتبت بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا رواه أبو داود wargol julɗo weltora ko wari mo Allah dandu en ɗum ɗum ɗo noon no hulɓe no woodi julɓe ɓe waɗde sadakaaji ɓe waɗde piiji ɓe fawto wontiiji hara ɓe weltii kadi on no kadi men elminiimo ɓutti ɗon on wonɗo on hannde kadi gasi ɓen ɗon siga ɓe wonɓe ɓen hara ko julɓe si ɓe faalaaɓe ɓe jogoto innde annaba ɓen fof hara ko noon ɓe inna ñannde ɓe heɓa hara ko ɗum ɓe juula haa hoore maɓɓe nden tufo ɓe yaha e ɓe mari probléme ji ko allahu subhanahu wa taala bonnere golle ko ɗum woni si tawi a wafawike goɗɗo ara heɓi probléme moolanaaɗo ko noon kadi tooñe kadi tooñooɓe yimɓe ɓen ɓen kadi bonnay golle ko ɗum woni bonnugol golle ko a tawa gollu golle ɗen tawa mara nafoore ko allah subhanahu wa taala golla haa gayna tawa nafoore ala sanga golluɗa ko ɗuuɗi tawi ko woɓɓe goo yoɓitiroy sa aray ɗum ɗon ko bone golle maɗen boni allah danndo en ukka golle siga ɗin piiji jeenayaɓum ɗum ityanu lkahanati wal arrafin qala sallllahu alayhi wa sallam man ata arrafa fa sa'alahu an shay lam tuqbalu lahu salatun 40 yawman rawahu muslim haray yahugol ndaaro ma yahugol ka ndure ɗum kadi ko bonnata golle to woodi juulayɓe hoora zakka janto inde allah ko fottuɗo won kono ɓe yiwata ko karama ɓen kadi golle maɓɓe ɗen ko bonɗum golle ɗen ko bonɗe ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kala yahuɗo ko ndaaro wolowo fii ko arata o yahi o landoyimo ara o landimo o gonginaalimo ɗum o landi tumɓe wolanimo ara o inna amin mi hoolaaki o on ɗo wona wolede na innuɗo hoolike on siko sadaka o itta na on ɗo komo hoolaaki on balɗe 4 julde jaɓantaake mo perdi ɓurɗum ɓe holli mo acci alan saratu honnu e nambara o mari salatul wusta
joni noon kanko ko ɗin ɗon sabuuji fof tawata balɗe 4 yo maayi e nder balɗe 4 a heɓina mbara moolana ko ɗum waɗi reenoɗe karamo ko baati yimɓe innoɓe no anndi ko wirni reenɗon e ɗum yimɓe ɓe no yiɗi ɗum ɓe waɗata e mum tentini rewɓe iɓe jokki ɗum worɓen kadi noon no toon ɓuyi ino toon buyi ayi ɗo miskin no ɗaɓɓi dammi tati walli no hiti si o heɓanama boobo to nelaaɗo inni gorra ko gorko e waɗo dammi ɗiɗi o watta dammi tati ɗi goɗɗo mo walli dammi tati o yani e majji gay tati baaji miskin ko anndi on ɗon tona sunna nelaaɗo wonen ñentino ɗo ko honno wonen ñentino karamo ko yetti si ɓe inni ko nagge si o marange heɓoto fendenge siga ɗin sadakaji no woodi woɓɓe yetti sadaka wosanga ɓe yahi ndaaro ɗin sadakaji mbuuɗima boni jaɓaka ko allahu subhanahu wa taala e hoore ila haɗiɗi e allah hadis non goo o inni kala yahuɗo ko ndaarowo o landimo o gonginimo aray on ɗon o yeddi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo yeddi nelaaɗo ara golle makko ɗe boni feceke par ce que sa yeddi ara nelaaɗo ara o joni kefeero allah dandu en ɓe inni sappaɓum ɗum al idmanu ala alhamre man saraba alhamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha rawahu ibnu majah wa tirmidi wa ahmad wal hakim jokkugol yarugol beere ɗum ɗon kadi ko bonnay ɗum golle hadis mo ibnu majah e tirmidi e imam ahmad e hakim willi wonde kala yarɗo beere ono jaɓantake julde balɗe 50 o yara o ñande yarowo ñande o tuubaale o acciti anndi on ɗo mari probléme ka on ɗon o yahoyata golle makko fof ko bonni tawi ko yarɗo nde wotere acciti allah wallimo o tuubi o acciti anndi hara kanko o heɓi goɗɗum ngo ko gollita tuubu wiye o ono on ɗon jokkuɗo ɗum yara noon haa maayida e ɗo on ko honto tawoyta allah en innata allah yaafota ko bote o tan heɓoɗa probléme tawi ko allah yaafoto haray allah fewnu wonde yarugol ɗum ɓen allah danda ɓiɓɓe men ɓen danda en enen tigi garanti ala e bani adama wallahi fanni a maayaɗi ko ta hoolo a dañ fanni a maayaɗi ko hooliɗa heɓi teddungal o ko heɓuɗa anndi diina o ko heɗaɗa wakkili o fanniɓe taggalima ko gatal o ta hoolo a daɗi fiji ɗi fof no waawi yanugolle ma no waawi allah no dandu goɗɗo heɓgol no waawi murtugol saloo so woodi yewɓe ɗo hari no jangi no tinni fi diina yahina ti crétiyagal no jooɗi europe ga no inna islamu ko fenaɗe ko crétiyagal woni goo yo allah dandu en yo allah okkoren timmode moƴƴere yo allah ƴettuto en hoore islam hara sappo e goaɓol ɗum qawlu zuri wal amali bi qala sallllahu alayhi wa sallam man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba aray ko wowlugol fenani ma gollira fenani wowlugol fenani ma gollira fenani andi ɗum ko hadis yewtuɗen fi suma e on ka ɓen ɗo buyno man no walli no hoori ka kono ɓe wolde fenande ɓe gollirde fenande ɗum no tawa e ɗum goɗɗo ara landoma ɗo ko madina woni ko débis en hannde ko jelu fewndi ara ɗuma on ko 55 000 fewndi o tappa machine mum ko waɗana mo ni 50 000 ma 45 000 andi on ɗon o wolaade kawlu zuuri ka walakinnahu amala bihi o golliri fenande hara mo fellitina ɗum fewndi o feni ka o fenaade o feni ko misal tu wonɓe waɗugo ɗum noon no tappeede ga ko banaaje wallahi mi heɓaali hay fuy siga ɗen fenaale ɗum ɗon ngala woldude ɓeyn noon si a hoori tawi ko siga ɗum ɗon woni golle maɗen madina ɗo a hooti ɗuɗon ko juulirde enni allah haajaaka e ko accituɗaa ñaametena e ko accituɗaa njaramma si allah haajaaka karamo koɓe no luutondiri e o hadi woɓɓe no inni hara golle makko ɗe on suuma ngal ñallal makko allah uppaaka e konko woori woɓɓe no inni ko woni ngal timmata ay si ɓe dallinori hadisi innu ɗo woɓɓe juulay tawata ɓe mara e julde maɓɓe nden sina nayaɓal mayre woɓɓe hara mara sina tataɓal mayre woɓɓe mara sina nayaɓal mayre so few hara golle ɗen timma woɓɓe ƴettiri ngal dambugal ɗon kono no woniri o haray ko ɗum oni boyrama taw boyraka haray o bonirama rentoɗen ɗum no tawa e ko bonnata golleji ɗuuɗuɓe janngo hara on tino hoori imo wakkili wadde golleji ɗin kono
o yaha o yaha tawa imma golle ɗen fof golle ɗen alaa ɗon ma buyi e ko wonni kon tawa fof yahi yo Allah dandu en ɗum. Sappo e ɗiɗaɓum ɗum o inni alhasad, gañaniinde. Qala sallallahu alayhi wa sallam iyakum walhasad fa inna alhasada yakulu alhasanat kama takulu nnaru alhataba, rawahu abu dawud. haray nelaɗo makko mi rentini o e gañaniindi. Ko woni gañaniindi ko yelagol ko goɗɗo jogi ko yo iw e juuɗe makko. Foti ɗum an a henndi ɗum ma foti tun yo yahu hara on foti tampere ma o tampa hara on wona hettiiɗo. Ko ɗum woni gañaniindi. ɗum ɗon si tawi ɗum ari ko ɓernde ma Allah perdinkaari hara ko ɗum woni ko annuye ma, ko ɗum woni ko faalanaɗaama ɗum ñaama e moƴƴereeji ma ɗin. Fii on ɗum noon si on tii añanii on tii moƴƴere nden o waɗay golle ko bonnata ɗum. Imma yawgol wowla mo haalaaji bonɗi wanɗindiramo ko heɓata ɗon. Siko goɗɗo woni e ñawlugol yaha ɗon wowla haalaaji anndaa on ko jokki kon ukkindiraɓe ɗon haa on acca ñawlugol mo anndi a bonni. jooni noon ɗen ko en golle ɗe waɗɗaa ɗon ɗum ñaamante moƴƴereeji ma ɗi fof ko ɗum yoɓitiroytaa on ti. Woɓɓe goo feƴƴay ɗon ɓe yaha haa ɓe fawa on ti nambara hay wonki makko ki lutta e ɗum yawgol fena e makko ko lamɓe ɓen ɓe no faala waɗugol ma kuudeta ma ɓe no faala waɗugol ma ɗum hara ko gañani ɗum fof no woodi. Woɓɓe yahay ɗisa nambaraji siga ɗum kala wonɓe waɗugol ɗum sa faala ittay sadakaji yanña sa faala waɗay no waɗirɗa anndu konko wonɗa waɗugol e habbo ko woɓɓe goo ɓen ɓe añanɗa ɓen ɓe wonɗa fallo ko ɓen ɗo maranɗa ɗe golle ma. Aray reeno ɗen e ɗi piiji ɗo par ce que ko nambara na gollugol ngol to ɓe anndi moƴƴereeji ɗin no annda kono ko bonnata moƴƴereeji ɗin kon eɗen duwa kadi anndugol ɗum fiiwata moƴƴereeji ko golle ɗen kon bonu. Aray eɗen anndi ko iidi woni ar haray no tawa e ko lannda kon si on tii hoori suuma e ittugol zakatul fitre. ɓe anndi noon zakatul fitre on ko muudoore nden sewgoo to ɓe no waɗɗiigo faykun e mawɗo gorko e debbo do bal karamo koɓɓen no maaki no yiɗana hay marɗo sonnaajo so wiiɗo etangol boobo wonɗo ko reedu e ɗum ko yiɗaa naafere ko lutti ɗo kala mo fawtiɗa haray no waɗɗima ittangol mo muudo gooto ɓe ko kilo 2 e feccere maaro ɓay ko ɗum ɓuretee ñaameede kamen ɗo ey karamo koɓe jaɓuɓe ɗum ɓen kadi ma ɗum ko yona coggu kilo 2 e feccere maaro. Haray noon faanunde nden e o zakatul fitre ko fii on ɗum ko fii o ɓen kadi bistinaaɓe heɓu welo welo ñande julde ɓe ñaama ko patron ñaamata e anndi woɓɓe ñaami o juldeere e juldeere ko ɗum waɗi sengo goo sa ndaari si Allah no yanñama a itti kilo 2 e feccere a wattii ɗon e mbuuɗi ma manta tawa hayran fa huwa hayrun lahu watta mbuuɗi jonnaa ɗon harana coggu muuɗo on ɗum ɗon haray ko ɗum ɓuri moƴƴude jonna on ti o heɓa ko sooda ma kono si karti en fof moɓi addanimo 100 kiloji maaro wallahi o ñawloyto mo ñawlike welo welo makko timma sinilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki no tawa e ko ɓurata naadugol yimɓe ɓen aljanna naadugol welo welo e ɓernde julɗo ɓe maaki noon no tawa e ɗum ittangol mo heege makko ngen e yoɓangol mo ñamaande makko nden e holtingol mo siga ɗin ɗon jonno anndi ñammingol mo ngol fiyo heɓu welo welo wallahi si tawii a addanimo ɗum ɗa o heɓaali o yeeytay maaro ko adduɗaa kon haranaa ko moins prix ma ɗum o ñawloyo o ñawlike hara welo welo ngon no manki ko ɗum waɗi wonde si tawii ko buy ittata a jillindiri maaro kon e mbuuɗi ɗin nafa e henndotooɓe ɓen hara kamɓe kadi ɓe heɓa yaajeende si tawii ɓe mara feere moƴƴa. Tawi noon a waɗi a ɓeydi ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗon itta ñaametee on tu watta ko mbuuɗi ma ɓay ko baraaji faalaɗa ɗum ɗon ko toɓɓere ɗimmere nden aray noon mo itti en anndi no dagi ko ittee balɗe 3 atto iidi on ma ɗum ko ɓuri moƴƴude ko si bimbi on ko iidi ɗo e yaheede juuleede ɗo noon wayaɗa jooɗo haa weeta ɗon ka ittoygol wakkilo itta law hewtoya ko yaata ɗon atto iidi on ɓayɗen anndi iidi on no duwa dawineede ko iidul fitri ɗo ɗuma honno ɗo ñallay kono noon koyen ittu ala kulli haalin si yahe ala kulli haalin koyen ittu si yahe sinaa ɗum haray ko sadaka e sadakaaji on ti woni e ittude haray ko yamondirɗe no innirɗen ni naadugol welo welo e nder ɓerɗe julɓe ɓe sino naatee ɗum ko ta sikku feeji goo no woodi ko ittata naa waɗugol sadaka maaru naɓa ko juulirde tun naɓu ma yawgol ɗo nelda woɓɓe goo tun yo Allah wallu en dey ko wonde yewtugol ko fulaaji njane
lengi gooti hebbinaygi platowa ngi defete ɗo simantiri nginaɓe ha envire nginaɓane mo toŋanaɗo ñamugol siga o ñamete ara naɓowo no andi kaari ñamataɗo hara ko binde suudu makko ko ngi sa'a ɗon ngin no uuri goɗɗo goo on no ari dari ɗo wudditi kine makko ɗen fiyo weɓu welo welo wattaniɗa e sadakaji men ɗin de par ce que allah no yeeti en fi sadakaji ɗi hara komi gonɗum mi faala wolde ko iidi woni arɓe wallahi fay koye koye ñande julde koye yaltata fijiday koye fay koye ma koye an patron on kamɓe fijidata ɓe rukoda ɗon ñande julde fay koye ma koye ara ƴawna koye ko oto ma ara koye ko bama ko ɓorni yahon ko iidi ɓiɗɗo miskina kawtal ma on no jooɗi o ronku complet um poore kiso wattani yilla ko baraji ɗi heɓi to toon buyna to woni ɗaɓɓode si ɓe itti sadaka ko ɓuroɓe heɓugol ɓen ko ɓen ɓe jonnata sadaka miskinaɓe ɓen heɓata ɗum ɓe allah noon manti ɓen ko yimɓe aljanna wa yutimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum biwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura ko jelo wone waɗugol ɗum plaji ɗi fof ɓi wonaɗi sa'ede jindine ko saare ɗo ƴawra jolta daaru ko honndu naatoyi ko miskina tawata on mo hokkorta ɗo mo wawaɗama pus ko duwa waɗugol ɗin plaji okkore miskinaɓe ɓen alaji kaari no mari ko ñaama yo ñaamu ton kono ko siga ɓen noon tinneldete ene noon ne faala baraji ko ɓeeɗa heɓuno ko ɓeeɗa allah inni ɓen ɗon o marani aljanna ara wattane yilla sa mari ko holtina kawtal fay koye kawtal ma ngal ma fay koye miskina o ni waɗu ɗum kadi no tawa e ko idi kaalu sururi alal mu'min go'o kum fay kum welto ɗiɗi mawɓe makko fewɗo busno jooti iidi yewti ɓe mara hay ko ɓe defa ñande naafere ɓe holtina fay koye maɓɓe andi disi ɗiɗɗo ma on holtaa hiɗa jogii mbuuɗi ɗi mbuuɗi wallahi na yahi ilaha ko marɗa e ɗi wo ko piiji tati pet ko ɓorniɗa kon haalanni si ɗum ko bama ko sooda ɗo wi sambil ñande o lanni ko ɓe lootirmo suudu ma ɓe fippiramo paɗe ma ɓe nokkiramo beppe gerto ma ko ñaamuɗa kon sa ñaami ɗum koye hayna ko ngayka jasete kaka ɓaawo suudu ko ɗon ha sakkitode kon ko ñaamuɗa plat ko weli o ko mari valeur o ko restaurant ko ñaamoyɗa on plat o si a gaynimo ɗa andi kon to accoytaɓo an so tawi golle maɗen fof ko ɗon hatti ko ɓaawo suudu ɗi sakkitode an ko honɗum tawoyta ko marɗa kon tigi tigi wa ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin tajiduhu inda allah huwa hayran wa azama ajra woɓɓe no woodi ɓe holtinay ɗo quartier o fof complet yeyete koye ɗo 20 000 30 000 fay ko mbeeɓa ko ɓorno ɓe yalta haɓe welti wallahi sa mari nawnaare ɓernde a waɗi ɗum a yi fay koye gono ɓorni faɗe ko sooɗanlaaɓe kon ɓe jinda quartier on ɓe welti ɓe doga an kadi ɗum tun ñawndima aray aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim en torki allahu subhanahu wa taala gooto be emen no mari ma funde yo allah ittanmo ko maafi en torki allahu subhanahu wa taala yo allah yeññan arsikeji men ɗin yo allah okkuren golle jaɓaɗe yo allah ɓeydan en gandal e jawdi nafayde adna e lakara en torki allahu subhanahu wa taala kala ko moƴƴere iwrata yo allah addan en lagine ɗo kala ko bone eɓɓete e ko lorraji eɓɓete fii leydi lagine ndin ɗo yo allah bonnu fii ɗum ko wofonde yo allah waru gerto kum bone kum ko nder wofonde yo allah waru gerto kum bone kum ko nder wofonde hara yaltali hewti yimɓe lagine ɓe en torki allahu subhanahu wa taala yo allahu subhanahu wa taala moƴƴinan en ndi leydi men yo allah moƴƴinan en ndi leydi men yo allah moƴƴinan en ndi leydi men ko enen tigi faanda ndi leydi men en fuu meɗen yimɓe diina e yimɓe dawla e kala yimɓe luttuɓe allah moƴƴin en torki allahu subhanahu wa taala mayɓe ɓen julɓe ɓen fof allah yaafoɓe enen kadi allah okkoren timmode moƴƴere en torki allahu subhanahu wa taala allah no andi makundeji men ɗin seftude majji e ɗuuɗude majji huntugol ɗin naa ko sattanimo yo allah huntu haajuji men ɗin yo allah ittu sunuuji men ɗin yo allah yeñu arsikeji men ɗin rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. لا والكسل كلا والبي والإبانتال